President Cyril Ramaphosa a vekiwa ximfumo namuntlha nakona u tshembisa ku tirhela vaaki hinkwavo. Murhangeri wa EFF Julius Malema wa kaneta leswaku tirhise xibalesa xa ntiyiso ku balesela emoyeni. Baka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimu Khosa riperile. Ntengo wa murhangeri wa EFF Julius Malema wu ya emahlweni court ya le East London. Malema u hehliwa hi nandzu wo balesela xibalesa entalwini wa vanhu. Mhangu leyi humelele enhlengeletanini yo tlangela ntlhanu wa malembe yo simekiwa ka EFF erivaleni ra mitlangu ra Sisa Dukache eMdantache eEastern Cape. Hambiswiritano, Malema u ri xibalesa lexiya a xi nga tirhisi maqulu ya nene. U tlhela a ku yena a nga swi tivi leswaku ku balesela xibalesa entalwini wa vanhu swi onha kwihi. U ale ku hlamula swivutiso mayelana na xibalesa lexi nga kumeka endhawini yo karhi laha a nga tshameki kona. You are not going to find a gun in another man's house and come and ask me. Asking me about a gun you found in another man's house. I'm not going to answer that. No one is going to ask me questions about something that was never found on me, about something that was never demonstrated any form of evidence before this worship as evidence against me. I've told this court, and this court in its judgment of 174 said, you can't say it's a mere toy and I take it as a mere toy without any form of evidence of a mere toy. I thought the honors were on the state because they are the ones who are alleging to prove that this is the real gun that this guy used and demonstrate why. Maphorisa eGauteng va karhi ku lavana na vanhu lava nga ringeta ku tshova va nghena endhawini yo hlayisela maphepha yo vhotela ya IEC eJoni tolo navusiku. Ku vuriwa leswaku ntlawa wa vanhu vo karhi va sale lori leyi a yi rhwale maphepha yo vhotela endzhaku. Endzhaka loko lori yi chiche ndzhwalo va vuye va ringeta ku nghena va tshova va nghena. I can't say a lot about it, except to say these are sad things. We should never be against this. And every peace-loving South African should condemn this. There cannot be such a sustained attack on a Chapter 9 institution that is simply trying to do its job. It just can't be. And so, you know, we are saddened by it. It's cowardly. And it must be condemned for what it is. Professor Lesifa Tebo anga yimi na wona mavonelo ya leswaku mfumo wa nhlengelo wu tawa hi mhaka ya ANC na DA. Therefore u ri mabandla lama nga eka mfumo wa nhlengelo ya fanele ku ringeta ku rhangisa Afrika-Dzonga emahlweni handle ka ku lwisana hi tipolitiki. A vulavula endzhaku ka loko President Ramaphosa vekiwe exitulwini eUnion Building ePitori. The likelihood is the tender system might be the end of it. Cadre deployment might be the end of it. We aren't saying don't employ people who are aligned to a party, but let it be based on meritocracy rather than informed by kleptocracy. And I have no doubt, all these basic things that brought down the ANC, they know it. And that's why maybe they are saying, in order to redeem ourselves, to shed off this image that out there says we are a kleptocrat, maybe we must bring as many people to help us turn the corner. And I thank them for that, for their magnanimity and graciousness, because they could have still got it alone through at least a minority government. Vantshwa lava nga ya eka ntirho wo vekiwa ka President Ramaphosa exitulwini va hoyozele President endzhaka loko a hlambanyisiwile. Va ri mfumo wu fanele ku hetisisa switshembiso swa ku va tumbuluxela mitirho. Kwalomu ka hafu wa vanhu a va tirhi laha tikweni naswona vo tala va vona i vantshwa. I would like to first congratulate the President together with his team, squad,
that decided to join the government of national unity. We want to wish them well, but we want to remind them as a movement that all of them, they promised us jobs before the elections, and we would like all of them to commit to South Africans that jobs must be created as quick as possible with immediate effect, because South Africans are currently hungry, poor and unemployed. And I thank him for the fact that he said all people without jobs will find their jobs. I'm praying and pleading that in terms of jobs, let him prioritize people with disabilities. We are tired to see disabilities suffering, walking down there on the streets without any hope and jobs. And first of all, I thank him a lot. He's been working hard. I thank you so much, President Ramaphosa. We are going forward with you. You are a great leader. Mabandla tipolitiki ya ta phikizanela tivote ka nhlawulo wo siva vukhanselara eka nkombo wa timasipala eKwaZulu-Natal. Leswi ta endzhaku loko vukhanselara to hlaya ta ANC ti sukile eka bandla tiya eka bandla ra MK. Mabandla lama nga nghenela nhlawulo ya katsa ANC, MK, IFP na EFF. Hambileswi lowu nga nhlawulo wa xifundzankulu lowu phikizaneriwaka swinene, vaseketeri va mavandla yo hambanahambana ya tipolitiki va hlengeletane laha a va yimbelela ku kombisa ku amukelana ka tipolitiki endhawini ya Umzumbe. Laha hi kona vunyingi bya nhlawulo wo siva swivandla exifundzeninkulu wu nga humelela kona. Masipala lowu nga na swiphiqo wu veka mahungu lembe leri nga hundza loko vaaka ndhawu va kombisa ku vilela, va kombela ku nghenelela ka xihatla ku lulamisa ku kaleka ka ntshamiseko eka masipala. Leswi swi vangiwe hi tinyimpi ta mitlawa endzeni ka vandla ra ANC, leswi nga endla leswaku vandla ri yimisanyana nkombo wa vakhanselara va rona endzhaku ka loko va vote na vandla ro kaneta eka huvo. Vavoti lava va tshemba leswaku tivoti ta vona ti ta tisa mphakelo wa vukorhokeri eka ndhawu leyi. Mavandla lava phikizanelaka ku lawula masipala lowu ma katsa ANC, IFP, EFF ni MK. Mahalangute mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. President Cyril Ramaphosa u hlambanyisiwe tanihi President wa Afrika-Dzonga eUnion Building ePitori. Leswi ta endzhaku loko palamende yintshwa leyi nga voteriwa eka nhlawulo wa n'hweti leyi nga hela yi votele Ramaphosa tanihi President vhiki leri nga hela. Ramaphosa u languteriwe ku thola kabinete yintshwa ya yena. Nkhuvo wo tlangela makumenharhu wa malembe ya ku tirha kun'we na nhluvuko. Union Building yi tele madzanadzana ya vanhu va laha kaya ni vaendzi vo suka matikweni ya le hambanahambana. Muavanyisinkulu Raymond Zondo a fambisa ntirho wo vekiwa ka President ximfumo. So help me God. President Cyril Ramaphosa u hlambanye ku tirhela tiko hi ku tshembeka. U tlhela a sayina xitifiketi xo vekiwa ximfumo. The President of the Republic of South Africa. Hi ndlela yaleyo Ramaphosa u teka xivandla xakwe tanihi nhloko ya tiko. U tlhela a kombisa ku hlonipha hi ndlela ya masocha. I nkarhi wa nkoka swinene laha tikweni. Xiyenge xa masocha ya tiko va duvule xibamu ku tlangela nkhuvo no hlonipha. Matamela Cyril Ramaphosa u ri u lunghekile ku rhangela tiko. U ri hambileswi ku nga va ku va na swiphiqonyana eka mfumo, xidemokirasi xa ha ri kona. Ramaphosa u tlhela a ku u ta tiyisa leswaku ku rhandza ka maAfrika-Dzonga ka endleka. As the President of the Republic of South Africa, I will work with everyone to reach out and work with every political party and sector that is willing to contribute to finding solutions to the challenges our country faces as we transition to a new decade of freedom. Ramaphosa u ri hambileswi ku avana ka maAfrika-Dzonga ku nga hungutana, ku avana ka ha ri kona a ku se fika emakumu. U ri matshalatshala hinkwawo yo ringeta ku ava tiko no tekela ehansi mfumo a ya nge pasi.
Now is the time to move forward. Together, we will and we can do more and better as South Africans. Now is the time to assemble all our capabilities and to direct all our energies to answer the call of the people of South Africa. We dare not linger. We dare not rest until we have created jobs for those who need them. Ntirho wu pfariwe hi masocha ya tiko. Vaaki va vadyuhari eKimberley lava nga languta ku vekiwa ka President Ramaphosa exitulwini eka TV va ri va tsakile hi leswi a yisaka emahlweni ku fuma tiko. Va ri Ramaphosa u kote ku fikelela swo tala eka ntlhanu wa malembe lama a nga hundza a ri exitulwini. Tintangha ta president leti tshamaka ekaya ra vadyuhari ra Sinyo Chwareng eGalishiwe va vula leswaku va tshunxekile hikuva Ramaphosa a ri ki president kambe va n'wi kombela leswaku a antswisa vutomi bya maAfrika-Dzonga yo tala tanihi presidenti ra vumbirhi. Va tlhela va n'wi kombela leswaku a antswisa vutomi bya lava pfumalaka. We want improvement. We want development that is taking place to all over so that he can manage to go and do his work in the best way that everybody will see that he's ever engaged or he's targeting things in different way. Le term yakhe yesibini ndiyayivuyela because iterm yakhe yokuqala sibonile ukuthi uhambe kanjani usinceda. Ngoku siyacela ukuthi abe njengoba eseqaleni aphinde asincede kule term yakhe yesibini. Okay, Ramaphosa abuetse mo setulong. I'm sure ka se sebaka maybe o tla kreela le bana mebereko jaaka ba kopane yana. Bana ba banyenyane ba ba ditengwa ba ba heditseng ku di university ba kre mebereko. Ke batla gore ne batla gore tlhola. Ne batla go bona gore go ntse jang ana. Ba romele mashole ga batla go bankanya dipoleke tse di nelang. Go anela la ba bankantse mara go anela. Vadyuhari va lava leswaku vantshwa va tiphina hi mihandzu ya xidemokirasi xa Afrika-Dzonga. Nandzu ehenhla ka munhu wa vahehliwa mayelana no dlaya wu yisiwe ka siku rin'wana hi court ya la Mabatho eNorthwest. Lava nga dlawa i mhani na ricece rakwe na mbhoni. Vahehliwa va vuriwa ku va cukumete mintsumbu ya lava nharhu exihambukelweni xa mugodi kambe mintsumbu wa ricece a wu si kumeka. Vahehliwa va mune a va ri ekhoto ya majistarata wa Molopo. Mapula Seletedi, Lesego Seletedi, Huitsione Seletedi na Lerato Molefe vahehliwa hi ku dlaya Yvonne Seshego wa 28 wa malembe vukhale. Ndzumulo ya lembe rin'we na mbhoni loyi ku hehliwaka leswaku u lume vaaki ndleve mayelana na mhangu. Mhangu yi humelele hi 2019. Vaaki va hanya hi ku chava. Tota re le baagi ba disaneng le kabe re setse re tshogile ga re itse gore re robale kae ka gore re ke ra robala go ditlharing ba getšo go bokete bana ba lege ba dira dio tse re di utlwang go ti di diragetse tse. Swatetano Nandzu u hundzeriwe eka vhiki leri taka ku endla swikombelo swa bail. The matter will be postponed till the 26th of June 2024. That is for your formal bail application. As I indicated yesterday, it marks the Schedule 6 bail application for the four of you, which means that you need to prove to this court that there are exceptional circumstances present for this court to consider releasing you on bail. Vahehliwa va ta tama va ha ri exitokisini. Vaaki va le Mkhukhwini ya Mkhatsini eMbombela Mpumalanga va vilela endzhaku timeriwa gezi. Eskom yi suse ti-transformer endhawini liya. Vaaki va ri Eskom a yi va byelanga nchumu. Ndhawu liya yi sungule ku akiwa hi 2019 kambe a yi si endliwa ndhawu ya ximfumo yo tshama hi masipala wa Mbombela. Nhlamulo Mabasa wa vika. Vaaki va le Mkhatsini a va kombisa ku vilela laha va nga fikelela xiboho xo pfala magondzo lama nghenaka no huma endhawini liya laha swi nga khumba na gondzo ra N4. Vaaki va na swivilelo mayelana na ku timeriwa ka gezi hi khampani ya Eskom.
tindlo tin'wana ti na gezi ra kusuka eka Eskom kasi loko van'wana va tikoneketele hi khampani leyi va nga yi hakela. Vaaki va vule leswaku swi na masiku va ringeta ku va na tinhlengeletano na masipala wa Mbombela na khampani ya Eskom kambe a swi tswali mihandzu. Hi yile ka Mbombela hi lava mpfuno hi gezi. Mbombela a nga tirhi hi gezi a hi ka Eskom. Ka Eskom hi yile hi vulavula na Eskom. Eskom a hi byela ku ya ka Mbombela. Se swi tikomba ku Eskom na Mbombela va le ku tlangeni hi tindlwini ta hina. All right, hi humile ka voswo sweswo. Hina n'wini hi lava ti-subcontract leti ti nga ti-private leti tirhelaka vova ka Eskom. Hi ti hakele mali ya ku xonga swinene ti ta hi chelela gezi leyi. Gezi leyi hina i professional a hi gezi ya swinyokanyokana swo ka swi le nawini. Loko vo nghena va cheka vo va Eskom va ta swi vona ku vanhu lava nga endlela i vanhu lava nga tlhariha vanhu lava nga endla swilo hi ndlela kahle. Ma ni twisisa. Eskom sweswi a ngo hemba ene hina sweswi hi swi lavaki i ku namuntlha ti-transformer va nga ti khipa le a phase 1 hi la ku ti vona la namuntlha ti ri timbirhi ti vuya laha sayitini. Loko ku nga endleki tani hi ta pfala ku tlula la hi ta pfala N4 a ku na movha yi ta Mozambique a ku ta movha yi ta Matsulu hi ta pfala airport se macha ya ka vo. Masipala wa Mbombela wu hlamusele leswaku ndhawu liya a yi pasisiwanga leswaku vanhu va nga tshama eka yona kambe hambiswiritano va ri va ta ringeta ku va na tinhlengeletano na khampani ya Eskom kun'we na vaaki. We don't have much as a municipality because it's outside our jurisdiction of supply in electricity. It's the responsibility of Eskom to supply the area. But as a municipality, we must also assist in the matter and mediate on it. We have just heard of the matter today, and that's why we are here. We want to be part because already a lot of people have been affected. There is road closure and so forth. But ours is that we are not responsible to supply these communities with electricity. It's under Eskom. Vaaki va xungeta ku pfala magondzo hi ku angarhela lama kongomaka edorobeni nkulu ra Mbombela loko khampani ya Eskom yi nga koneketi gezi hi ku copeta ka tihlo. Khampani ya Eskom a yi kumekanga ku angula eka mhaka leyi. Maphorisa va ta emahlweni va tlhoma tihlo eka ndhawu liya. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC Mbombela Mpumalanga. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 99 cents, pondo i 22 rand 90 cents, euro i 19 rand 33 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,325 hi ounce, platinum i $980 hi ounce, nxavo wa oil yimbisi i $85.67 hi mphongolo. I makumu ya mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri, yan'wana ya ta va kona vhiki leri taka. Mina vito ni Matimu Khosa, riperile. Riperile ya langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini loko ya langutisaka la xifundzenikulu xa KZN ku languteliwe timpfula to vevuka leti nga ta va ti ri kona ka skala na xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe timpfula leti to vevuka ti nga ta va ti ri kona loko langutisaka la xifundzenikulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona kasi loko hi langutisa na mundzuku mpfula yi ta va yi kha yi la mahlweni ku la xifundzenikulu xa Western Cape xa na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa KZN kasi loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Western Cape kona ku languteliwe moya lowu nga ta va wu ri kona kasi eka tindhawu tin'wana ta tiko ku languteliwe maxelo yo saseka loko hi langutisa maxelo kwala xifundzenikulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha Johannesburg nga ta va yi kha yi famba kwala ka 20 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa Johannesburg ta va yi kha yi famba kwala ka 22 wa ti-degrees Pretoria kasi yona yi ta va yi kha yi famba kwala ka 23 Springs ta va yi kha yi famba ka 24 Inaghen yona yi kha yi famba kwala ka 22 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kasi kona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha Musina yi nga ta va yi kha yi famba kwala ka 27 wa ti-degrees Thondo 26 Giyani kasi yona yi ta va yi kha yi kwala ka 27 Tzaneen yona yi ta va yi ri ka 24 kasi Phalaborwa yona yi ta va yi kha yi famba kwala ka 26 wa ti-degrees loko hundzela kwala ka xifundzenikulu xa Mpumalanga kasi kona nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha Skukuza yi nga ta va yi kha yi ri ka 26 kasi Maxixing 20 kasi loko hi langutisa kwala Emerald ku ta va kha ku titimela yi kha yi famba kwala ka 18 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu Natal kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha Richards Bay yi nga ta va yi karhi ka 21 Durban yi kha yi famba kwala ka 21 kasi Potchefstroom yona yi ta va yi kha yi famba kwala ka 20 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa
Eastern Cape was kona na kona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha Mthathe nga ta va yi kwala ka 19, East London 19, kasi Makhanda yi kwala ka 18, kasi Gqeberha yi ta va yi kha yi famba kwala ka 21 wa ti-degrees. Loko hi langutisa exifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo titimela la George 18, Mossel Bay 18, Cape Hagala yi kha yi ri 18, kasi Cape Town yona yi ta va yi ri kha yi kwala ka 19 wa ti-degrees loko hi langutisa exifundzeninkulu xa Northern Cape kasi na kona ku languteliwe maxelo yo hisa kwala Upington yi ri ku 26, Springbok yona yi kha yi famba kwala ka 21 wa ti-degrees kasi Netherland yona yi ta va yi kha yi ku titimela yi kha yi famba kwala ka 16 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala exifundzeninkulu xa Free State.